तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा ख्या थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला इन्डिजिनस टेलिभिजन या नेवा सरकार जेजुले दक्षिणमा जी श्री कृष्ण महर्जन पाके जोजलपा लस्कुस्ना पाइ वादनाथना थौ चर्चाई विषय जुनाइगदु छलफली विषय जुनाइगदु वडेगो नेवाटेगु मुद्दा पहिचानी मुद्दा वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति नेवाटेगु पहिचानी मुद्दा गजोगो अवस्था ठ्युंगु ख नेवाटे सुयामा ठोइले ठय प्रसंगितका स्वाभाविक युनिटी पहिचानी मुद्दा एटकया नेवाटेगु अधिकार नीति दक्ले नेतृत्वदायी भूमिका मिता सदक्य निशेक्या हरेक ठासे पहल कदमी एना सुना दिम नेवा हेलवा मल्लके सुन्दर वेक एत बनाटिक दु वेक लिसनिङ टु भन्ने मल्लके सुन्दर चाहिँ जोजलपा प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा निर्वाचन कोचाय ढुङ्का वो नतिजा होला वो नतिजा लेख सेमल भाषा नेवाट आदिवासी जनजात गुपुंस पहिचाने बुद्ध जुन चोन्दु 2 नम्बर प्रदेश युपटी छौ खटोटा मियो ठासे डको ठासे चाहिँ बुट आठ चाहिँ मुद्दा अझ कमजोर जुलहरुका टाइपिङ थन खण्डया बुडो सुधाइदि छिचम पहिचान यन्ति निरन्तर रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका मिता दि लेख शिव अनुभव रिजल्ट गजौपति पौडु गठित ठुके चाहिँ छिस संविधान सभा निकायको चुनाव लिपा अवश्य न गोगोठा संविधान पितो बिउजिया जुल उयो लिन साथ कसा छिउ चाहिँ पहिचाने मुद्दा ल्याउने लाउडो जी चाहिँ राजनीतिक रूपमा कमजोर अवस्था लाउडो ठो चिसा अनुभव यन्त्र खजुल तर ठुसिया गो प्रदेश हो प्रतिनिधि सभा या लेजिया जुल ओके पृष्ठभूमि स्वयं खट्टगा डल्लासा छिउ चाहिँ मतलब चाहिँ आन्दोलन गोकोठा चाहिँ कमजोर अवस्था लान चाहन्छु ठो नौ वाम मोर्चा यो चाहिँ गो निवय शोभ मलाई शोभ निव मत चाहिँ भएको काउ खण्डु नाप्नामा विशेष थो 3 नम्बर प्रदेश है ल्याए कठ चाहिँ नेवा प्रतिनिधित्व प्रदेश सभा हो प्रतिनिधि सभा सन्तोषजनक चाहिँ अवस्था चाहिँ वोडु ओके छिसो खाली नो संविधान वोले छिउ आन्दोलन लिपलाट छिउ मुद्दा लिपलाट त्यही खोला मूल मुद्दालाई डेडो गोला तयार तुनमा तर नो परिस्थिति चाहिँ ठो परिस्थिति न फयाम फक्को छिउ मुद्दा एक अप लब डेकोट गैना न्याउन मै देबटे नोखट रणनीतिक चाहिँ विचार चाहिँ छिस यामा वो विचार या खट्टकाट लास गुख्ट खसेना प्रदेश सभा आपला आप चाहिँ छिसया मोसिपी अझ भाषिक आन्दोलन पृष्ठभूमि चाहिँ वपी राजनीति वपी पासपी त्यानोडो ले प्रदेश सभा लेजिया या लिचो ढुङ्गा पकपी थिथि पासपी नप चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नाप्लान बोलेन जिस छुखना गालास ठोइले कम से कम पहिचानी मुद्दा एउटा सांकेतिक रूपे आंशिक रूपे सान सम्बोधन एक फेयु अवस्था ढुला सकारात्मक अवस्था ढुलारगा चिस अनुभव यन्त्रहरू ओके ठोइले चाहिँ आछि केवल चाहिँ मतलब सिद्धान्तवादी जको जुया पूरा चाहिँ मतलब चाहिँ रिजिड गाडे नि किन किन अति मजुसी चाहिँ यी कोठ ओ यी पाके चाहिँ भुली ओले फाइदा कावरे हिसाब वन्डगा लास छु सकारात्मक अवस्था न चिसा अनुभव यन्त्रहरू डेभले आयुबुटी 3 नम्बर प्रदेश युबुटी अवस्था क सुनाबी टेनामा बिनुबुटी खल हामील दासा 3 नम्बर प्रदेश यु नाट्य सन्दर्भ थनी भाषिक सवालले हरेक सवालले चाहिँ पहिचानी मुद्दा नब सनत नै बहस विषय छलफल विषय जतु 3 नम्बर प्रदेश त आ चाहिँ नेवा तमसालिङ या तमसालिङ नेवा प्रदेश तेमा ढैपी अनवना आफ्नो छठवासिन चाहिँ मकु नेपाल मण्डल प्रदेश ढामा ढैपी छठवासिन अझ चाहिँ नेवा प्रदेश ढामा ढैपी न छकिदु आफ्नो भाषिक सवालले न अठे चाहिँ मान्यता सवालले दु हामीले चाहिँ सुसु सांकेतिक रूपमा चाहिँ पहिचाने मुद्दा त स्थापित दिया हामीले 3 नम्बर प्रदेश छुया पेछि विचार जिसबले आ जिस स्थानीय निर्वाचन इले न जे पासपी थिथि दले डोपी तर नेवा आन्दोलन सनवै जोपी पासपी अभी नपाउँचना चिसो चाहिँ छौकुट यन उख स्थानीय निर्वाचन लिएन
अले उखे न लिचोला बालावे बोला कि मतलब स्थानीय चाहिँ खासेना सोनीगढ दुने नेवा प्रतिनिधि पिण्ड चाहिँ स्थानीय निकायले ट्याको नियुक्तिपट्टि छिगु अभियान ख उयो बालाउ लिचो चाहिँ छिसौ वपट्टि चाहिँ खना नाप्न पनि वो लिचो कठ त्यानुवा पि चाहिँ मेयर पिस बा चाहिँ उपमेयर पिस स्थानीय निकायले उठे चाहिँ मतलब सकारात्मक पहल आउन छिसौ खना आठो प्रदेश सभा न चाहिँ झिस प्रदेश सभा जुइन वो प्रदेश सभा या लिचो वेरुङका वेको पिन नाप चाहिँ झिस चाहिँ सल ब्याकौ चाहिँ इले चाहिँ छु चाहिँ सकारात्मक चाहिँ वेको पिस चाहिँ सम्बोधन यान चौपट्टि ख उखे मध्ये झिसल भन्न चनाउ खडका सुरगा लास मेउ मक्सा प्रदेश सभा या नापाउ चाहिँ मुजा चुनी बोले संविधान कठए प्रदेश नामाङ्कन यो चाहिँ ज्याची प्रदेशीय राजधानी चाहिँ कोची एजुली चाहिँ प्रदेशीय नामाङ्कन नगाटाले पहिचानले चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ खक उगे नेवाट यो कुट्यानो झी पासपी यो कुट्यानो इले मेउ मक्सान नामाङ्कन प्रदेशीय नाते इले नेवाटे चाहिँ मतलब थनी आदिवासी नेवाटे मसिकै चाहिँ मतलब प्रतिबिम्ब जुइपट्टि चाहिँ ज्या जुइ मार्गा छि सबैका पिण्ड टेडो लेवाका पिण्ड अठे टेबले ऐसा छुना तेमा लीला ढाटेपट्टि वेका पिस झिके सल ब्याकुले झिउ प्रस्तावला नेवा प्रदेश जी मार्गा टेपट्टि क तर 3 नम्बर प्रदेश गाडाले झिस नाप प्रस्तावित हो नेवा प्रदेश सीमाना सीमेन टक्कु झिन्सुङु जिल्ला चाहिँ ठुके लान्चोंडो गैर नेवाट न ठुकेडो थनेपे आदिवासी दाबले तामाङ टेउ ल्यानो अपोडो नेवा प्रदेशको टाबले सम्भवतः चाहिँ गैर नेवाटेसँग चाहिँ सहमत मजी फयो अवस्था न डेफु यहाँ इले चाहिँ मतलब चाहिँ भटिजा जी कोमाली जुया चाहिँ मिलेजिया उनमाले अवस्था चाहिँ दक्ले मध्ये थनी पे आदिवासी तामाङ टलिसी जाना उनमाले एठ कसा छ्याउलेर गाला छ दठियो लफोट गाले से नेवा टाम्सलिङ दगा चाहिँ निथोइसिउ न चाहिँ पहिचान चाहिँ रिफ्लेक्ट दियो कोठा चाहिँ नेवा टाम्सलिङ टेवर गाटेपट्टि मको वो न मजुर गा चाहिँ गैर आदिवासी खासेना खस आर्य समुदाय पि चार प्रदेश सभाले वेका पिन डी वेका पिसा चाहिँ यदि चाहिँ अन चाहिँ भटिजा पंग ठनियो छुछु या टकार लासा अन चाहिँ मतलब चाहिँ क्वाउ या नेपाल मण्डल लगाटा नेपाल मण्डल लगाटाले चाहिँ ओन्ली सिबी काल निसी जेदेव दुटी इलो निसी चाहिँ नेपाल मण्डल गाटे छ ठिकेला जातीय भावना खनौ मुरु समुदाय भावना खनौ मुरु ठोला चोरगार लास आनो चाहिँ मतलब सांस्कृतिक रूप ऐतिहासिक रूप तो सोनियो जखै लागे त नेपाल मण्डल ठेबै समय खख अले चाहिँ सांस्कृतिक चाहिँ मतलब गुण ज्याजो त याबला चाहिँ देवबाजी पि वेबले बा गुर्जुपी विजय बले चाहिँ मतलब चाहिँ मतलब सांस्कृतिक रीतिथिति जयबले चाहिँ हिमवत खण्डे नेपाल मण्डले कान्तिपुर नगरेरका स्वस्ति वाचन यो आनौ प्रचलन ट्याबले ठुला स्वीतना आपत्ति जी मापट्टि चाहिँ नाम हो ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाक ठन्तक ठुल्टक न एक पसा न कमसे कम छिउ मसिका आयो नामाङ्कन दही ढिगाटेपट्टि छिउ चाहिँ मतलब विचार भाषै दृष्टिकोण से भन्ला छ छुडुले छ 3 नम्बर प्रदेश चाहिँ भाषै दृष्टि भएला डेमा रेले निवाटे स्वाभाविक जुल तामाङ नप जुनान मौजु कारण नेवा तामाङ न चाहिँ दुठेकमा रहिछि जी न भाषिक रूपे जी सेले उली समस्या वेम हो होला मवे मा काला चारगाला छ संविधान तप्यङ्क चाहिँ छुन्य ठन डौडगाला छ प्रदेश नेपाली भए छगु बाहेक अतिरिक्त अनथासे यकुशा नभयो छौसमे अफ मेगु चाहिँ मतलब भए त न सरकारी सनाय लागि आधिकारिक भएकोट चाहिँ छेलियो रगा चाहिँ संविधान व्यवस्था यन्टो ट्याबले त्यो 3 नम्बर चाहिँ मतलब चाहिँ प्रदेश नेपाली बाहेक चाहिँ अपोसिया लागेको भए होला नेवा हो टाम्साली तामाङ भएक अहिले ठो संवैधानिक रूपमा ठो व्यवस्था जुले ठुली समस्या जुइ मखला त्यसपट्टि खका खरे व्यवहारिक रूपमा छुरा छ संविधान भाषिक आयोगको प्रतिवेदन बिर हुँगा वो सरकार वो सम्बन्ध चाहिँ कानुन दिएको ढुङ्गा तिनी छेलिउजिरगा टेटो अटाउले भाषिक आयोग न्यारोटक जे दक्षिला वन्डुला हामी अझ पेरोडने पेरोली पजको छेलिउजिया जी खला ठोसो चाहिँ आशंका ढुङ्गा चे ठोइले सूचना दिगुदु इन्डिजिनस टेलिभिजनले जनसवाल कार्यक्रमले ठौ प्रसङ्ग सलबेका छन् ख
प्रतिनिधि सभा व प्रदेश सभा निर्वाचन दुनका गु परिणाम बोल वन लिपाया छौकठ बहस जुया चुंगु दुकी पैचाने मुद्दा आ छुजी नेवाते अधिकार छुजी गठिजी नप 3 नम्बर प्रदेश छुयामा नानिसिकया तन भाषै सवाले छुजीमा दिगु विषयले छौकठ बहस जुया चुंगु प्रसंगे तकया नेवा निलवा मल्लके सुन्दरजीले से सला बेका जुल आजको दिपाका दिपालिपा अवश्य हाक्न वेकले से सला पाके हुने झिगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा खया थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले निनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाला नेवाला चित्त हाक्नच कलास कुसनाथमा इन्डिजिनियस टेलिभिजन या थो नेवा सरकार जजुले थौ नेवा नेलुवा मल्लके सुन्दर जुलिसे सलबेका सुनुखा वेगमा थौ नुगु परिस्थिति नुगु गथ रणनीति देका वन भाषा नेवा तेगु पहिचान या मुद्दा एट छुछु कथ सम्बोधन 3 नम्बर प्रदेश एक फै सम्भावना दुधैगु आसन केना दिगजुल वेकले हाक्न सलबक्ने छि दैदिले कि आ पहिचाने मुद्दा सम्बोधन यकि सवाले नाय सवाले न चौकठ नेवा मुक्सा नेवा तामाङ या नेवा तामाङ न मुक्सा नेपाल मण्डल प्रदेश नाते फै सम्भावना दु व चाहिँ उके आपत्ति दे मुजुम लेप्नु धिचित गयो छु भने तर चुनावी तनाउ दल तेउबटी कठो स्वेउ खसा 3 नम्बर प्रदेश जको खलाउ खसा 1 नम्बर दक्ले तरुण दल जुदु करिब बहुमती अवस्था वडु एमाले पार्टी गुण हाल्टे पहिचान्ने मुद्दा पहिचान्ने ना नपस्वाका चाहिँ प्रदेश नाते मिगनसे स्वीकारमा थुन हेना छ खण्ड रेकमेन्डसला बागमती प्रदेश खहेफु काठमाडौँ उपत्यकै प्रदेश खहेफु लगायत भौगोलिक नायो खहेफु अझपट्टि अवस्था युबटी पार्टी चाहिँ 1 नम्बरे हुन छ अवस्था न छिन सहज रूपमा अफुक ढंग वइथे जुन खकना दिला सम्भावना गुल्ट खंगाले जी चाहिँ असम्भव चाहिँ मखना होला छौला छुर्गाला छ चुनाव राजनीतिक दल तेस थम मतदाता पिण्ड आकर्षित या त ढायु छटा जुया छुने अले व्यवहारे वना छेली बले चाहिँ अब स्थिति चाहिँ मेवे कोठा चाहिँ भन्छ नि वो जिस 48 साल निर्वाचन निसी वो ख चाहिँ जिस खन चुनाव घोषित चाहिँ मतलब कार्यक्रम घोषणा पत्र अनुसार चाहिँ ज्या चाहिँ प्याची जुको चाहिँ गुण पार्टी याव चाहिँ खनमरो अले मेउ चाहिँ छुर्गा लाछ आ चाहिँ मतलब छगुजको पार्टी एकति चाहिँ मतलब सरकार चाहिँ जिमको अन चाहिँ वाम मोर्चाका मेउ चाहिँ वामपन्थी दल नहोइ चाहिँ सम्भवतः मेउ दल नहोइ निगु चाहिँ थो हिलाउपट्टि परिस्थिति जुल सुङ्गुपट्टि चाहिँ महत्त्वपूर्ण खर्चकार गर्ला छ आ त्यानोपि चाहिँ प्रदेश सभा त्यानोपि गो प्रतिनिधि पि ख अमिरोला निर्णायक भूमिका दे अमिरो निर्णायक भूमिका चाहिँ पार्टी चाहिँ मतलब पुरा चाहिँ मतलब चाहिँ हुइप कोठ मलाई ठट्याइ यामा रखा या फै अवस्था न जी चाहिँ मखना कने चाहिँ मतलब अति या अवस्था थय प्रतिनिधि पि चाहिँ बायुमनी फै हुन मलाई जिम्यू चाहिँ चार गला छ झिस मुलिखे चाहिँ मतलब चाहिँ छिटहरुपट्टि दलीय प्रतिनिधि पि नाप्लन ब्ल्यान फुजमिउ लागि चाहिँ सुवर्ण अवसरका जिउ जातिको लागि जिउ भाषाको लागि जिउ इतिहासको लागि जिउ संस्कृतिको लागि ठो सकारात्मक रूपमा चाहिँ भूमिका मिट्यो जिम्मेदारी जिम्तो वोटो जिमसँग चाहिँ फुगु जिम्मेदारी कठमा चाहिँ भूमिका मिटे ठुके निश्चिन्त जुया सरकार वेकअपसँग आश्वासन न बिउटो ट्याबले वेकअप पनि भूमिका न ठुके चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा वइ चोंडो पार्टी पटी कठौ से मनला वेकअप न पार्टी पोलिसी संविधान संशोधन खन लाना दिमरो एबाले संविधान संशोधन ठुकेला संविधान संशोधन या माओ संविधान चाहिँ मतलब चाहिँ पाखे चाहिँ मतलब पंग वे माओला छु अवस्था मरो मलाई नामाकरण देउला न्याउन टेफु न्याउन जिफु मलाई एजुली चाहिँ मतलब वेकअपसँग ढाटे जातीय चाहिँ मतलब बा चाहिँ समुदाय चाहिँ मतलब प्रतिबिम्ब जुइ कोठा चाहिँ टेमजुर घाटे चौ चाहिँ उइटे ध्याने टेको छ नेपाल मण्डल देउला जातीय रूपमा मुक्त भाषिक रूपमा मुक्त को समुदाय कठन मको नेपाल मण्डल ढ्याबले न वो चाहिँ मतलब जातीय रूपमा चाहिँ ठो खण्डटरका ढ्याको छ नेपाल न ढ्याम मजिल नेपाली ना न हिगिमल मगला एजुली चाहिँ
अन्तको चाहिँ मतलब कत्तरता चाहिँ मतलब जिसेबले वेकअपी कनेनो चाहिँ मतलब सोनिगए चाहिँ मतदाता ते दठी चाहिँ वे मनी अनेचना चाहिँ राजनीति या मने यदि वेकअपी छ उली चाहिँ मतलब चाहिँ संकुचित जुया चाहिँ मतलब चाहिँ वेकअपी चाहिँ ठाउँ चाहिँ व्यवहार केन्द्रका लाग्छ उयो चाहिँ मतलब लिचो होला कने होला खण्डे उठा राजनीतिक रूपमा चाहिँ लिचोलाई कोठा ध्येय अवस्था चाहिँ जिउ कोठा जिसोला सुन राजनीतिक पार्टी वो मूर्खतापूर्ण जाइदिए मसँग मेउ खँदै चोला चाहिँ छौजको वामपन्थी दल चाहिँ ठिकै मखु मेउ वामपन्थी दल न उखे न पौंडो आलो अपनी चाहिँ छठा वे ट्याउँडो छौए राजनीतिक दल न जिट्याउँडो त्याबले मेउ राजनीतिक दलियो चाहिँ मतलब चाहिँ दबाव प्रभाव सल्लाह उही पाकेन चाहिँ मतलब नीतिगत रूपे आफ्नो चाहिँ मतलब उदार जीवपट्टि अवस्था चिसो खना सुङ्गो अवस्था पेङ्गो अवस्था देउला चिसो पिने चुना नेवा समुदाय आन्दोलनकारीसँग छुटाइ छुयै रे भनेर कहू के चाहिँ चिसो ठो निर्वाचनीय इलोनिसी निर्वाचनीय लिचो वेरुङका आन निरन्तर रूपमा चाहिँ छौ जनदबाव बिउ छौ जन अवधारणा चाहिँ मतलब चाहिँ बोलन क्यु ज्याले चिसो यहाँ चुनाउ अकुने तिनी नेवा एकटा दिवस कुनु चिसो चाहिँ अस्ने दठी चुना ठो नेवा टेउ चाहिँ आम भावना ठोख नारका राजनीतिक पार्टी तर सचेत कि जन यान गुरु असम्भवतः ठुया लिपन साथ पार्टी नेता टेटा छे वना पार्टी कार्यालय वना न ठो दबाव बिउपट्टि ज्या चिस निरन्तर भए उयो बावजुद वेक अफिस चाहिँ एकदमै सङ्कीर्ण सङ्कुचित भावना केन्द्र गाडा लाग्छ अब मेरो अवस्था चाहिँ तर जिता आशा दु आयो इले उक्टमा चाहिँ उनी ठ्याम छ भाषी सवालले न वे गुठनी चाहिँ नेवा भए चाहिँ 3 नम्बर प्रदेश दै दुई चीजको त व्यवहार प्रयोग या दै दुई चीज खे चाहिँ छि आशावादी जिल्ला आशा छ संविधान न ठोखटे टोटो अब के लो खाली चाहिँ मतलब दल प्रति मात्र भरतको परे ज्या छि आशावादीका सुंगु चन्दा छ छे जी मको जी सुंगु मचसी गनुवना छिया मल छुडा मल वो ज्या चाहिँ छि निरन्तर चाहिँ अथवा लागु मजुरले चाहिँ यान चनेमा नले चाहिँ नेवा भए सन्दर्भ चाहिँ संघीयले चाहिँ संघीय संसदीय अन्न चाहिँ सरकारले चाहिँ प्रयोग मजुसी आ 3 नम्बर प्रदेश चाहिँ के गुनाउने पनि अवस्था थाछि आयु संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रादेशिक भएको त जुइट गाटे टो तर छिसला टेचो ठो राष्ट्रिय भएको एजुली चाहिँ केन्द्रीय चाहिँ मतलब चाहिँ प्रशासनिक चाहिँ क्षेत्रीय न ठो भए छेलमार्यो छेउ माग त जुल मगला तर संवैधानिक रूपमा आगो व्यवस्था यन्टौक उखी दुनियाँको चुनाव खल्या कट्टगाट लाग्छ चिसा छुटा फुटका लाग्छ छौ प्रदेश सरकारी प्रशासनिक क्षेत्र ठुयो चाहिँ आधिकारिक छेलबुला भए ठो जीमा व संवैधानिक व्यवस्था यन्टौल मेरो महत्त्वपूर्ण खचाइ चाहिँ छुर्का लाग्छ मेरो सोठा ठुयो चाहिँ मतलब चाहिँ छेलबुला जीमा छौ आँखा बङ्की उठा चाहिँ शिक्षा यो क्षेत्र माध्यम भएको ठाउँ चाहिँ नेवा भए चाहिँ बन्डेमा बङ्कीमा माध्यम भएको ठाउँ चाहिँ मको अन शिक्षा यो चाहिँ मतलब विषयगत मतलब कठाउन नेवा भए चाहिँ दुटियामा निगु छाड ल सङ्गु ठाडगा रे गुलिन राज्य स्तर चाहिँ यहाँकीपट्टि चाहिँ सञ्चार माध्यम टु मलाई अडियो चाहिँ मिडिया जुल प्रिन्ट मिडिया त जुल भिजुअल मिडिया त जुल ठुलो कुछ थासेन नेवा भए यो माध्यम न सञ्चार क्षेत्र चाहिँ छेलबुला यामा सङ्गुपट्टि जुल पेङ्गुपट्टि चाहिँ न्यायिक चाहिँ मतलब चाहिँ क्षेत्र प्रादेशिक गु चाहिँ उच्च अदालतले वो उच्च अदालतले सुन चाहिँ मतलब चाहिँ मनुना चाहिँ ठाउँ न्याय कामल लगाला छ म चाहिँ बस पैरवी न नेवा बस या डेमा अन साक्षी चाहिँ मतलब चाहिँ बकायाबले न नेवासँग डेमा नाप चाहिँ दसी प्रमाणको लागि छु फ चाहिँ अन चाहिँ झेवेबले न नेवा बस चाहिँ चोइटाउपट्टि कालबिले फ अन चाहिँ दसी कटा चाहिँ प्रमाण चीमा टुक्रा चाहिँ मतलब पेङ्गु खेले भ्याइट चाहिँ मतलब चाहिँ प्रादेशिक चाहिँ सरकार चाहिँ दुटेकीमा त्योपट्टि चाहिँ भाषे खल्याबले थुपेटा खम महत्त्वपूर्ण खक दले नेवाटेसो गुगुट पहिचाने मुद्दा पहिचाने उन्टी आन्दोलन चुनाव दिगु सी नेतृत्व न चुनाव दिगु निगो नेवा स्वायत्त राज्य घोषणा या उगुटी ठुडु परिस्थिति सुले आ नेवाटे त चाहिँ प्रदेश ना छौले ना चाहिँ नेवाट न पसुए मालो अन भाषिक अधिकार न पसु स्वादा चाहिँ गाड ठिकिल आयो मखो अडिरा ठिकि मज्यो यदि हो आयो चाहिँ नो राजनीतिक परिस्थिति बुली चिसो प्राप्ति याफै उली याउ सन्दर्भ गतेछने हो छिउला चाहिँ मूल चाहिँ मतलब आन्दोलनीय चाहिँ आज ढगाटे होला नेवा स्वायत्त राज्य स्थापना याउ ख
वो माग वो चाहिँ मतलब आज छि चाहिँ लिचिलाउ चाहिँ मरु खालि चाहिँ नगु परिस्थिति चाहिँ झिप रिज चाहिँ मतलब चाहिँ लिचिले माओ झिप चाहिँ मतलब लिउने लाओ अवस्था डु खक जी खालि तत्कालिक तो प्रादेशिक व प्रतिनिधि सभा यो चाहिँ लेजिया जुइका आ तत्कालिक रूपमा चाहिँ छिउ लागि चाहिँ भिन्जीपट्टि छुछु या फेर गाटाले तात्कालिक सन्दर्भ हेरेको ठोकला न झिउ मुद्दालाई ठाउँठा छ अलि ठुलो डक्टी चाहिँ राजधानी सन्दर्भ हेर्न इले बेले चर्चै विषय न जोसुङ कि राजधानी सोनिगला पिन ट्याङ्कमा रिचिजको थियो खतो न गयो नेवाटे डक्टी अलि उकिसन आखन प्रदेशीय राजधानी न दैबटी तत्कालीन नीति चाहिँ खोपेटे एउटा सरकार प्रस्ताव या त रिचिजको थियो खतो न दो सुची माथे छ केन्द्रीय सरकारी राजधानी प्रदेशीय राजधानी छिसुले नेवाट नाप पहिचान नाप स्वागा खलाबले चाहिँ सुची मारे म राजधानी त्यो चाहिँ मतलब चाहिँ प्रशासनिक चाहिँ सुविधाको लागि स्थानीय बासिन्दाको लागि त्यसको महत्त्वपूर्ण खख अहिले नप चाहिँ राजधानी ढकापट्टि खालि मागेना झिम्ठा टेमा झिम्ठा हेमा राजधानी झिम्ठा या चाहिँ मतलब टेमा ढका ठाउने ठा ठासा चाहिँ जुलुस प्रदर्शन र चौधने जिसले राजधानी चाहिँ टेउ ज्या चाहिँ ऐना चाहिँ लियो ऐना चाहिँ जिमजी उठे चौकाला त्यसले राजधानी ढकाले वो प्रदेश दुनचोपी गुलिनो समुदाय पी चाहे रसवा निसिजीमा चाहे चितौनी चाहिँ भरतपुर निसिजीमा अन सुन चाहिँ सेवाग्राही त चाहिँ वे बनी बोले अफुईपट्टि चाहिँ ठा चाहिँ लिएमा अरे यातायात सुविधा डुपट्टि सञ्चारीय सुविधा डुपट्टि भौतिक रूपमा सुविधा डुपट्टि मेमेउपट्टि चाहिँ सुविधा डुपट्टि वो ठा चाहिँ लिएमा मगो हुँकुन चाहिँ मतलब चाहिँ रसवा गढी चोपी मुन्टेसँग झुलुस पिकाल या चाहिँ हुँकुन चाहिँ मतलब रसवा एङ्का चाहिँ राजधानी टेमा ढेपट्टि वो चाहिँ भावनात्मक चाहिँ खोजको चाहिँ व्यवहारिक जिम्मा बारी विषय एङ्का ट्याङ्कीमा बा चाहिँ डोल्खा एङ्का ट्याङ्कमा रे वो चाहिँ व्यवहारिक ओके भौतिक रूपमा यातायात रूपमा सञ्चारी रूपमा डकु आर्थिक कारोबारी रूपमा चाहिँ सम्भावनै खोला सुविधै खोला छ सोनिग भ्याग मे उठाएर ड्यामहरू ओके सरकार आइट तात्कालिक टका चाहिँ अन्तरिम व्यवस्थाबाट चाहिँ सोनिग डुटे प्रस्तावित दिया जसले वो व्यवहारिक रूपमा प्याचिया खक केन्द्रीय राजधानी सभाले चाहिँ गुलिगुली निवाटेसँग उपत्यका पिनिङमा सोनिगमा पिनिङमा ढेर छुटाइदिन्छ उके मूल आशय चाहिँ ठिकमा चाहिँ छुरा छ जिन चाहिँ इले विले चाहिँ ठटे चाहिँ सञ्चार माध्यममा बा चाहिँ सार्वजनिक सभा नभएले ठो अभिव्यक्ति जिउ पाखेन चाहिँ बिउ चाहिँ वो ढैचुनो मूल आशय छुरा छ छिगु सोनिग लागत दुने तो नेवाटे चाहिँ आदिभूमि तर ठन राजधानी डुए कारण तक्को विकास चाहिँ केन्द्रीकृत जुल वो विकास जुले चाहिँ आर्थिक अवसर लागि नेपाल देश फुके मनुट ठन चाहिँ उला ड्वाव्यो उके कारण चाहिँ आन्तरिक प्रवासन थ्याउनु छ अपुल अहिले चाहिँ 5-6 लाख मनुको लागि चाहिँ व्यवस्था ल ढ टनी मट ज जुल ल जुल चिब्या जुल ल मगाट ढ चाहिँ जामजी जुल ढु ट्राफिक यु चाहिँ जुल उके आन्तरिक आप्रवासन एना छिसङ हु चाहिँ मलाई शासन नै छ माउक वो शासन नै चुनि पलेसा यदि आन्तरिक आप्रवासन चाहिँ नियन्त्रित जिउ खटकार लाछ राजधानी पिनिङ सान जिउहरु गाटेपछि वो विकल्प यसको छिसङ थियो क यदि आन्तरिक आप्रवासन चाहिँ मतलब चाहिँ व्यवस्थापन जुलाछ जित राजधानी थने जिउ टक्ले मटे माला छिसमा चाहिँ नापा चाहिँ राज्य पुनर्संरचना समिति गुडेक्ल तत्काल अवस्था हामीले चाहिँ संविधान सभा नापै चुनाव पहिलो चुनाव ढुङ्गा के सदस्य जुन जैन दिनु अबले चाहिँ छ पहिचाने आधारले चाहिँ प्रदेश त निर्माणमा ढका छ गैर भौगोलिक नभए यो पहिचाने आधारले ढका चाहिँ तयार नदिलो तर थन्तको ठेउले चाहिँ पहिचाने मुद्दा कमजोर जुन लगा छिन न छौको ठाउँ स्वीकार नै नदियो शिक्षा ढ्याचो दियो घण्टा कमजोर जु ख पहिचाने मुद्दा लोपी पहिचाने आन्दोलनले लगे जोग्नु घण्टा कमजोर जु ख राजनीतिक पार्टीसँग खेल मिटा कमजोर जु आउँ खल कि सुख खास निता खख छौ चाहिँ राजनीतिक दल पिछ चाहिँ थुम मुद्दा इटा ढक्ला मध्ये तस्को लोङ्गु चाहिँ राजनीतिक दलले चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र ख अनवया मे वामपन्थी दल त ख अहिले वेक पिछ चाहिँ थुम मुद्दा इटा चाहिँ लिपो भया चाहिँ लोमङ्क टोटा हुन ढाबले आदिवासी जनजाति त आन्दोलनको लागि जनसङ्घर्षको लागि जनविद्रोहको लागि
मेमेउ लागि चाहिँ छेलिउ या चाहिँ या त तर अंश लनोइ जो मुद्दा सम्बोधन या इले वो राजनीतिक दल चाहिँ छौकटा चाहिँ मामला भाषण ढाका छ ठकबी भए जाएर होला अले आदिवासी जनजाति त हुन्छ छिलिउ जको चाहिँ जाएर होला छौक चाहिँ वो चाहिँ जुल मेउ खचुरा छ आदिवासी जनजाति नेतृत्व यान चोपिन त पेंग्या ढाका छ आदिवासी जनजाति त्यो चाहिँ मु चाहिँ मतलब चाहिँ संगठन दियो आदिवासी जनजाति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ ख अच्छा सोही दिसले अब महासंघीय नायन महासचिव जे चोम न निमय संविधान सभा दुट्या मलाई अंश चाहिँ पिनिया ढाउख जिमस चाहिँ आदिवासी ते पक्ष संविधान संशोधन प्रस्ताव ते अन्तिम मिलेटक न जिमस ल्वा जिमस चाहिँ गुण कोठा चाहिँ सम्झौता या मगडाला तर झिस छुकन्डा छ पार्टी न्यने अंश चाहिँ ठाउँ पढियो लागि चाहिँ आत्मसमर्पण या जाएर ओके निगु चाहिँ मतलब चाहिँ खचला छ आदिवासी जनजाति आन्दोलन हुन्छ पि गुल्खे महत्त्वपूर्ण चाहिँ नेतृत्व यान्छ पि मन्टेछ ठाउँ पद ठाउँ सुविधा ठाउँ स्वार्थ लागि चाहिँ आत्मसमर्पण या जान या त निगुपट्टि ख सङ्गुपट्टि ख चाहिँ सरकार लाछ आदिवासी जनजाति त्यो गुलिन चाहिँ सङ्गठन त दु वो सङ्गठन त चाहिँ भावनात्मक आधारले चाहिँ वो सङ्गठन त यहाँ खण्ड त तर सङ्गठनात्मक रूपे चाहिँ अच्छी नेवाटे भए खला खड्डा छन् ठिठी सङ्गठन दु यो खुए सङ्गठन दु चिज तटहरू चाहिँ मतलब चिज चाहिँ मतलब मास प्रोग्राम त यहाँ तर चिसो चाहिँ मतलब फे ठङ्को बना नेवाटे चाहिँ मतलब रुटेटको बना चाहिँ मतलब सङ्गठन याफु चाहिँ अवस्था छि चाहिँ मोर उखे छि चाहिँ ल्युने लावे ख उखे चाहिँ ठोस सङ्गु चाहिँ मतलब चाहिँ कारण यहाँ चाहिँ जो पहिचानियो चाहिँ आन्दोलन आदिवासी त्यो आन्दोलन चाहिँ कमजोर अवस्था ख आठुइटा अनुभव यहाँ चिसँग चाहिँ जो मुद्दालाई चाहिँ टङ्गु मर्ने त्यो मुद्दा एउटा चिसँग टोटाउ मर्ने आठुइटा नौगठा चाहिँ आन्दोलन दिया नौगठा सङ्गठित दिया हान चाहिँ ठुइटा धन्य अवस्था जो अनि अवस्था यामा बुद्धि बुढागत रूपमा ढामेलास नेवा छिचुङ नेवा जुलियाको नेवा समुदायमा आदिवासी जनजातिसँग यामा बुद्धि छुचुले छ ठ्याक्क ठ्याक्क तत्कालीन रूपले डक्ले मध्ये टरो कतै चाहिँ मतलब चला चाहिँ नौ राजनीतिक परिस्थिति होला नौ संविधान होला आछि खत्तमे जुल रगा चाहिँ निराश या आत्मसमर्पण यापट्टि चाहिँ ज्याते टोटेमाल मलाई त्यो सांस्कृतिक चाहिँ पहिचान व समुदाय आन्दोलन दियो आयरल्यान्ड यो चाहिँ सेव खस सलन 100 वर्ष पिलबाट मलाई पेलिस्तानी त्यो सेव खस सलन 100 वर्षबाट भारतको उनी खड्डगाट लाछ तेलङ्गाना इपि मनुटेछ 80-90 वर्षबाट जे गोर्खाल्यान्ड इपि मनुट अझन लान्छ उठ्ने के त्यो राजनीतिक अधिकारी आन्दोलन सिमेन सांस्कृतिक आन्दोलन दियो ठिकै भन्छ इ अफवाकै ओके मुद्दै त टोट मुजो निराश चाहिँ चिसँग जी मुजो बिस्तार हान चाहिँ मतलब चाहिँ ठो आन्दोलन त चाहिँ लोनायाउ लागि चाहिँ जे हान चाहिँ ठौकटा चाहिँ सङ्गठित जुयाउनमा मल्लके सुन्दरजी छि यी बियदले थन्थिङ साइडला पहिचानी मुद्दै सवाली टक्या तत्कालीन दीर्घकालीन रूपमा यहाँ विषय ठिक सिकाउनला छिटै सुबादुली विभाग सुबा छिटा नसुबा झिगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा ख्या खिची बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले हिनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमङ्का दिमते नेवाला